بله تماشاوان نجا ام گیشتن بشا خویا صحبته بشا خویا میوان کو دوی بشه دا ایرو نویسکاره کی جوان میوان منه ام بحثا معمورین کارمندین د بروکراسیا عثمانیین دا جی گرتنه هر وها برهم و اسران لپی خواهشتنه شخصیتین گرینگ هنه ام بحثا وانیا کام بکن جوان ما نویسکاره ما هر وها لیکولینه رجی لسر رهایجی هر وها خباتین ویجی هنه پرتوکا کاویا نو یعنی تزه درکت او جنها د دست مدای حاضره د عثمانیان دا بروکراسی عثمانیان دا کسین معمورن رهایی نویسکار ویجی عبدالوهاب صار ایرو میوانمنه خیراتی خیر خدای سرچاوراتی سپاس کنم میری سپاس تبع اصل خوش جورفاي بله جحلفتيتي جخلفتي نصا طب خلفتي جي حقا دفرك ديروكيه بله الويدر يجي برهم اثر هنك دبن افي دمان مخابن هنك جات خلاص كرني الحمد لله كو دنافا في برتوكي ده هنك بحسابيه كيجي تكرني راسته اجا كيكي عبد الوهاب وصب بتشك استناس بكم بده تماشاوان استناس بكم راسته تجي حلفتي اجي خلفتي ما تشتكي اللي خلفتي از خلفتي ايرو اودا خلقيت مركزي دا زماني عثمان نجا درسي وان قرسوان dedim ايجار جمواجي الاورفا yüksek lisans izdikim. Lisalı ser halfeti dikim yüksek tez Konya'mı. Tezateci jüye. Ve Portekizce çava derkete holi. Yani mesela çiroka kahve heye elbette her tiş çiroka kahve heye. Nasıl? Bale. O çiroka ve izdi giresine bum sezai balcı Google servayı kes ne şuhuli. Hemci merak dikin. Van kinin vana nave van tane khandını van amnas bikin. Zaroki van jinas bikin kavan kuşugulin çand zaman azanin او خواندن وان چیه کجان مکتبا درس داندن علماندن گام وان جه بونگو خدیجی رازی ها بو پیش داره ما سزایی بالجی وای شوا مال سر وای خا او کر لیکورین کر کو زنباک پیتو قدر کت اورته جوه شوا پر او جیبو گلک جی خاص کو حقیقت وال لازمه ام نزانن کال پیری ما چکرن چش لکو امان حیا کیره بیروکراسی دا حیا کیره هاتن انوان نزانن چیگی وان بنره ما بعلمینه گو بله حیا وینگی مثلا سروی که خبات نهات بکرنه نه يعني اف خباتك يكمل حقيقة مثلا شخصية مهم هنا مثلا قدام عثمانية دا يعني فاهم بيجن مورخل ليه اشتنا بري هنا تشوا هنا حياة عدالات باقا نغير هنا يعني واو جاسته تشوا Anadolu قاضي عسكري زبين قاضي عسكري حياة و معه بيروقراطية رابونه قانون و هاتنه ایدیجی مثلا عشیره بوجاغا دا عثمان باشا حسین فرددین افندی هوجی حسین فرددین پاشا عشیره اخرطاوی يعني هوجي بيلر بيه يعني او بي يعني وك فاليه بيجي فاليه جاء بسبب نها مثلا لفيدر بش هنا مثلا تهم باسا دفردا باسا مالباتا وان كريه پرورده وان كريه يعني ايتم düzey وانو يا ايتم پرورده diplomasiya diplomayı وان بكاچا وات نكرني çima hakikaten mühime ve Türkiye yani demo Osmaniyan da hakikaten tesirek heştine van şahsiyetan beli yani mesela Musa Bejin dedim henek malbat hene nahaji mtkarım bahsavan bıkı me gotuba me bahs bıkı اوكي مثلا شاردار يكفن ين أنقرة ملي جوكشك أري مثلا مالبطاوي بخوي نفسه بله جور فاي جخلفتي حتى كالكي وايش يك دولة عثمان ندا أو قريب بمعمورة بله محمد صالح أفندي يوسف آقا أفندي وبابي خوي هوجي جو مالبطا وانا لطيف زاده دبين وانرا بله لطيف زاده عشيروان نبوان اللطيف زاده زاري لطيف دبيجن بله هوجي يعني هم بر زمانه زاني يعني هم فارسي زاني هم عربي زاني هم تركي كرمانجي زاني بقولي بخوجي تركن باز زمانه زاني راسته او بخوش خلفتينا بله خلفتينا اشكراتنا او جي هلا ايراني عراقي وانا هاتنا يا سوريا هاتنا نا او بخوش خلفتينا بله بخوش خلفتينا جير اذربيجاني هاتن جير خف قصد بيرجن هاتن بله هنا جمال بطون جوه هيله داتي عزيز شيء بشم عبد الوهاب ما مثلا ما الكتاب جيت بنره ومر فان كسيكم معمورا لفانا بنره يعني تدي أورفا
وجی ناوند دوره دم عثمانیه دیدی ناوند مرکز İstanbul bu. Ciye merkezi İstanbul bu. Dedi Urfa jî yani hezaran kilometre jihev durun. Arı. Ve durbunera mesela vazifeyin grink tego mesela qazasker hatta hatına vakbejin wezarete adaleti hatına van deranji mesela mamuri van hene hususi mesela ve durbune mer hem İstanbul'e Urfa'ya mer binere ve durbune tesir kriye kesin ku mamur mesela de okey yani vazifeyin küçük yaş vazifeyin ligor bölge dana van da çavadet mesela bigişti mer bile binere hem vazifeyi bölgeci henin mesela perek mamur sıbyan mektebi خواندی جوش باش رابی بی معمور ای 12 سالی سه بیر معمور ای 15 سالی بی معمور اوسا هنه وان مکتب چوا قداندن همد بون معمور اما گلی خوش هنه خواندن هر گچم خمازین کردن هر گچم خمازین کردن یعنی مظهر افندی ای خرط حشیره خرطاویانن حوال İstanbul'e Üsküdar'ı kadılığı kiri Üsküdar'ı kadılığı kiri her gçi khandi de aveda yani İstanbul'e bu da yani mezun bir teşkilata ilmiye da mezun bir liserver ravi İstanbul adalet avi yani riyaseti ve servayi bir mesela dedi vaktiku mesela telvana le kolan dedi Urfa mesela Arap hene Türkiye mesela mebasa Malbata Gökçekakır mesela Türkiye tabi Kürtçe hene ki hususi mesela mezhebi van ya embejin mensubiyete kavan diyar dibe mesela dikaydin Osmaniyan'da. Na. Bece evine yan. Na bece. Osmanlı ava Müslüman giya de ava kadar çerçeve kadar dehsine. Müslüman giyeken tabi milleti Müslüman. Ana tabi milleti Müslüman. Nabi milleti Kurmancı milleti Türk. Osmanlı ve jav der nakha. Müslim u gayrimüslim nasıl? Müslim u gayrimüslim jnev der dakha. Mahmuri gayrimüslim jihenen. Mahmuri Müslim jihenen. Bale. Tabii gayrimüslim yani nasıl? Rastı. Gayrimüslim yani ama bahsa van yakarcı bakın. İnşallah. İro müjaraka me heye az önce viskaraki il stüdyoya ne Abdülvahap sar İro mevan emine ser Carmenden yen Urfa'ya hususi kitebek hazır kiramadakir nal stüdyamne came mebasa ve okeyker bırak Abdülvahap naha malume mebasa yen vakbejin Müslüman o gayrimüslim jiberko دم عثمانیان دا وسا جداهیا کا ویرانگی هیه کسین ین اوکی جهنه نوسا ین غیر مسلم جهنه راسته ماذا ما بحثان کر ام تکروان جهنه بلیو بکن که کینه ایوانا کی مثلا اگوب بشلیان افندی هی لیون افندی هی اگوب بشلیان افندی اف کیه اگوب افندی دکتره لإسطنبول او خواندی üniversite خواندی بابي وجي تجارة لورفاي كيركور افندي بابي وجي pardon كورك افندي يا هو يجي لورفاي هم دكتوري كري امريكان او دكتوري كري هم جي زمان ملي مجادله دجي لقارشي ورفا لما خايناتي كري لقارشي ما او كري بفرنسا زرا برا او ما ديسا بيشمان جبونه ama dibiko yani ev doktoriya vayji gelek baş bir yani zat baş bir mektaba tıbbi xandiye yani. Beli. Vakidin tekid nave ki Lyon efendi he. Lyon efendi. Havji Ermeni. O şey neveçi ve gidici Dikran Lütfi efendi he. Jibiracı ki bu havji. Dikran. Hari. O paşkit ve Müslüman ki. Na. Lütfi efendi. Lütfi Ermeni ile Urfa'yı hem نافي مستمانجي او دكن مثلا عمل دكن يعني عمل دكن ده نافي وانجي را دكن سر خوي نعم مثلا تا او كيو مانه ربجتشي الكنيسه وفلان بفان هنا بله كنيسه خو هنن حتى جاراتشني ام لوي جريان ليكورينا ما بو جيبين خلف اللي خلفتي جيبين قريه سي جندي جيبين لوي باش راهب دور نرسس بابا يانن وكنت بيرتو كواي مدي ام ناب بي واي كتن بامريكا تشكرنا يازي كريم بله لجيبيني تشي لخلفتي ارمني تشكرن ام ناب بي واي كتن عندك وصا الشخصيات المهمه هنا راسته وصا برهماجي البي خواشتنه طبي افيك جي مهمه يعني وشاخه معناه كبيراني درتي قالوا
yani kesin ko bürokrasiya Osmaniyan da mane xwediyên wek bune yani hem zengin bune dewlemend bune hem ji nüfusa wan hebiye mesela seçar nav hene ekosa eser berhem berxweştine çıkamen bahsa wan bike çidme bale mesela kure mirkelam he aşira mirkelam uzanın zenginin le biracı ke naviwan he mali aşira bucagan Ristivara kure vay he Osman Khulusi Paşa evci bir beylerbeyi evci bir vali kure ev he şeyxanlı aşira şeyxanlı aşira wan he je aşira Xartaviyan he şkure aşira Xartaviyan bürokrasiya Osmanlı'da pır mezin bu ne ana hatne ciye bilind mesela Hüseyin Ferideddin Efendi bir eve bir beylerbeyi bir vali Mehmet Mazhar Efendi evci bir Anadolu Kaz askeriye. Kure Mehmet Mehdi Efendici Kure Mehmet Mazhar Efendi Mehmet Mehdi Efendici havci bir subayı askeriye Osmanlı'da bir subayı. Vanji kure evenin kure babi vanji şeyhe Hafız Mehmet Selim Efendi avay medrese khal Urfa'yı. Ciye khay turba khayji Urfa'yı. Kure vay Hüseyin Ferideddin Efendi babi ciye babi khagi restore giri çekri inşa giri. Yiro isa disa he yani civan. Yani wana ha civi he nasıl? Civan he. Hanek fotoğraf bun havale bra alikariyan ma bıkın. Nasıl? Hanek fotoğraf bun. Mesela van kesin ko de bürokrasiya Osmaniye'de cigirtine pişti vegariyane. Le Urfa'yı hanek eser al. Nasıl berhem al pey hoşne. Mesela mina ki ne vana ki? Gavadini me baskır. Bale eko dini eko medini yani müderrisini rudini havya şey Feyzullah Hilmi Efendi ile halfeti konağı kaçıgri. Tam leci karşıya halfeti de nev ormin, nev darada, nev bahçada ev kadar çekirin. Konağı kadar çekirin. Vayji Ferhat ko çekirin, baraja biracık ko çekirin. Av rabuse va konağı vay ke de ben afet abama. Xadeji razı be ev sfav ağır akran konağı fıltandırıcı ben aveda nama hujur rakırın. Barkırın birin İro adı Bahçeyi Üniversite Osman Bey kampüsü Üniversite Harrane'de Feyzullah Hilmi Efendi konağı restore kırın per xaş kırne per çay kırne kunjidarın gerek günhan ve ziyaret kırne konağı vay bunun kaç çava xaş. Ev fotoğrafı yücez bağırım. Haval me fotoğrafı yücez. Hem iha berehenin hem ji iha İro'nun. Eko mesela ev hey ekot mesela ekranda tedbini ev hususi mesela konağı ko hatiye çekirne. Rastı. الخلفتيه او خوجي خلفتيه ايش خوجي خلفتيه او هاتيه كيش اصلي مثلا دو عثمانياندا katip bir katip rastı katip şey hakim baş hakimin katibi o bu haviye yani evina mesela du vakta khoda kuan bahsedikin وينجي هم عشيرين نفسه عشيرين كيجا عشيرته اوجي جمالي بيغانن هوا جمالي بيغانه لخلفتي باقهنن افنديهنن اغاهنن وجمالي بيغانن evvela kişi sağladı derbası mesela hususi kitabatte kişi nava sağladı tehil bir şart yani kişi sağladı spetke kesin şahsiyetin mühim te berhefkir hatta kişi من جواك د بيرتوكا خدا د كتابا خدا مسدو 29 مرم راكرن ايجار پرن هنن مگو از من پاشینگه ایسا چگیدن او لبگرم لیکورم بگم که از اینگا ایز دیسا د کتاب خدا کم یاس ناویس کم 1848 دا حیا 1902 دیا ای توری سفته کیه 1848 دا کتی و معموری ای توری تولی کیه 1902 دیا دا کتی معموری وان دوه وقتی دا 129 مرم راکرن میکرن پیرتوکا خام لی گریان مثلا جخين فانا دم عثمانيان ده هر تش بقيد وارشيف يعني يعني شخصية وصا أمبجن كتابا لبرخوشتنا لبيخوشتنا إيه وصا كتابا برتوكا نفساندنا برتوك أبي كنا مثلا سنة ده برتوكا مدام بحث واي كريه مثلا محمد رفعت أفندي مقولتي دناف محموران ده برتوك نفساندي كتاب يازي كريه سر چه نفساندي سر ماتماتيكي بخوام معلم ماتماتيكي لسر ماتماتيكي برتوكي نفساندي كيجا صلاة او مثلا او کیش سالی ده 1925 نه 1800
1800 اره 1809 1912 و جینادا یا نویسنده ویا او ماتماتیکه بله نبی و کتابایش بیجم دبیجی مجمل حساب نظری و یعنی اصول ده محرر علم حساب و هر کتابنا من yazı kırın bre yani Osmaniye nasıl kitap بله سه زمان عثمانی işte alfabe Osmani او مثلا ها امجن لكتب خانه ين راح يجي الدركي هي لروحاتنا لكره لإسطنبول'e İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi مجي از بخواج چون ملی گری مدی هاو کتابنا انشالله کو لی بگرن حوالی ما دن لی کورینر کو جوان هنن هنوج هرن و کتابنا درخن و پرتوکنا درخن بما ناس کرن بدن انشالله او خدیه پرتوکی چی ناوی کاریسا ناوی بجی محمد رأفت افندی محمد رأفت افندی راسته او بخوا ج خلق اورفایه بله وش خلف دم عثمانیان ده سر ماتماتیک انسان دیه وایجی دی سال يعني كوزموغرافيا معلم كوزموغرافيا او هي يعني كوزموغرافيا السر وظائف لا ميفان يعني معلمي كي دين هي معلمي خاب يعني بخوجي خارب معلمي خارا لفا كتابنا يا ذكرنا او معلمي خوجي معلمي كوزموغرافيا بها بتاف كتابك بتاف يا ذكرنا يعني وين acaba kitaptine bunu nefsan diye Allah'ına kavala hebiye ko nefsan diye ya mesela okey xoda gelek peşketiye yani belki matematik mamste matematiğe jeviye Osmani da çıkırtiye Osmani da malim dikiriye malim dikiriye he vakit mesela kesene evina mesela Osman Rafet Efendi nasıl şey Osman Hulusi Paşa هوش عشرة بوجاخانن عثمان خلوصي باشا جبو سلطان عبد الحميد أورادك السلطان عبد الحميد ويدك ويدك والي كباشا حتى جويرة أو دشينة جويرة مدال أدشينة سلطان عبد الحميد بخش شخصي خا عثمان خلوصي باشا همتي وطنية مدالياسة جرا دشينة جبو عشرة بوجاخان خدمات الدولة دكان دولة خاص دكان أو بغلية الدولة نندية أو يا تلطيف دكان. فينا رئيسي بوجاختي حسب. راسته. كوري أغاي بوجاغان محمد أغا كوري وعي. يعني مثلا أختك مرد باسا عشرة بوجاخت ك فيش مرد بيجي محمد أخا. راسته. فينا شيء كوريوية. مثلا يازيك مناوي ساني مقولتي كو بوجاغ عشرة أغاس محمد أغانن أغلطر مقولتي. ده 1050 دا لسوار كاتير رودني. مگوته که زمان عربی فارسی و کردی و ترکی زانی از آن چی پیشم تدی نه مثلا جبر کو د دیرو که دا مرله میره کسی کی کو اثرک یعنی برهمک برخواسته به او بکردی مرد بجه صد وینا کرده جبر کو کردی و هنگ تدی نه زمان بجنین هنریه نه زمان کتابه کسی کی کردی زانه به آنجا یعنی کرد به آنجا برهمک پیخو بهله افجي بخوا خوش عشيرة ابو جاخه امزانه كو اوجي كردن سيورگيه نوسا اوجي تقوم مداليا نوسا عبد الحميد كو دما تبي امزانه كو د حربا وقت بجنيا جهان دا جي گلك اليكاريا عثمانيه جي كرن سيورگ جهر وات هيكوشن كا گلك مازن جلوه دري هبو اللي قال فرنسا الانجليزان اف كسن كو مثلا ين كتاب نفساندنه برهم نسانده جخيني وانا هنا بس ايكو لاقي وان هاتي جخيني وان هردو شخصان هنا ايكو كتابه نفسان يجي اثرك برهم محمد رأفت افندي محمد رأفت افندي ما بعصوي كر ما بعصوي كر بله مثلا كسيكو مداليا صن ما بعصوي جي كر او راسته سروك عشيرتا وقت بيجن يا بوجاخه كوري محمد اخا بله او افينا رتبه ستانديه رتبه ومداليا ستاندي راسته وكيد مثلا معرف بعصا او كابوكه يعني چند کس هنه وسای کو تبرهف کریه وسر رتبه و مدالیا دواره ام بجن حرب و جنگ دا گشتنا استکا باش مثلا ومحمد مظهر افندي مگوتا قال يعني حياه ابي هاتي قاضي عسكري هاتي هويا تشكيلات علميه دا پر او ستاندني يعني پر رتبه ستاندني حياه رتبه يا حرمين محترمين مولويات تدبي ورتبه دا علميه دا اطوري مازنه حرمين ومحترمين مولويات او يجي اذا حشيره خرطويانا زاري ويرو ورال يعني او ورال سويادي خا تركي باشنا بخا باغله محمد سليم باغله
مثلا سجاقا جنال باشخانه او عشيره جوانه او مظهر باغله جو عشيره وانه او ملت وكيله ما سرجه عين عشيره وانه وانا انا حميده سرجه وانجي عشيدن امري دنيري وان كل بيري خا تشاوكل دما عثماني خدمت عثماني كرنه ايروجي زاروكي وان خدمت الدولة خاط كنيسة. بله يعني وقت بيجن لدو شوبا بافي خالفة شنو صار؟ هاي نورغاني. دفيت برتوكيا مثلا خطيك وتنافسان ده. مثلا شافكاني زيادة تريين عثمانيان هنا مثلا أجيان بيجن دفيت برتوكيا ده كي زيادة تر بيرا علاقة دار بوي تكليات بيرا هبو زيادة مثلا أرشيفين عثمانيان هرال مثلا هنا. لإستانبول از كاتخانة از شو لورا من نيجيرين وارشيف ذات دولة ارشيف جيل برو اي خاج جي بلغي ور جيل بربون خديجي رازي به تميناك مغوتي سزاي بالجي جمارا بو بيشتار وان ما درخستن ما هير تشاخ زمان هيرو كرن الفاباي هيرو كرن او وجي مره يردم كركو بو بيرتوك تركت الدربه ازت شي كده باش تدي معلومه دم كمر باسا اورفا دكه راست کسی که دنگی وان خوش در تیم پیشی امر نصار موزیسین و وقت بچه هنرمند در تیم پیشی امر از باورم تدام عثمانیان داشی البته کسی که وسط دنگی وان خوش هبون تقلقی واناتی مثلا بچن اوینا د بچن موسیقی عثمانی دا هاتیه جی کی کسی وسط هنه بله هنه لكن او د پیتو کامت مقالوان نکر مقالوان نکر يعني او قاب يعني لسروان لكورينكر خليل altıngöz لسر parça وان سر ايوان درخست خواته Yasin كرسر küçük يعني rastı Yasin küçük liser van likorinker zma ayvan hem müzik van hem işte parça van şahsi van derxistin derba مرة مثلا بقشتي في مسألة بنره بقشتي مثلا أفان شخصيات مهم إيه كود دم عثماني عنده إيه بيروقراطية دا جي خاطرتنا چه درتي هوله يعني حجمار يعني سياوان زيدية لغور باجارندني يان كماسية كه يعني تشواد بينيش بركو سيستم عشيرة برجال عشيرة جهة كماسية خاهي كماسية خاهي چوا كماسية خاهي مريلي دنيريسا جيشكا زاري جالك خا زاري أغانن زاري يعني علمانن زاري بيجو أفنديان بله أو نخاندي يعني جنديا نخاندي إلى بقى زنجين كنسة وان خاندي زاري وان خاندي أو يجي كماسيا درد خيورته يعني بلدكيه شباب يعني دبيك يعني قد نف جنداد نري جندا كاستني أما تدنري كو يجي ياج مركزي ياج أورفاي ياج خلفدي يجي براجكي بازاري مزن ياج سيبركي جوا بازارنا أو در معمول دركتني يعني كسي يكون نفوسه وان هبيه كسي يكون ام بجن خديه عشيرته ونفوذك يعني هنا يجي ام بجن خديه سرمایه کی هنا يجي عرض کی هنا او بخو جبركو درفتو امكاني وان زيادتره امكاني وان او بخو بري خوانن قانون بخوننه طب زاركي وانجي نفي ونفي چركي وانجي الدوان هاتنه نفسه راسته وقت مثلا ايكو ما بحثا وانكر معناتها بابا گلک سپاس کم کوت ایرو بوی میوان من مبحثا هم و عثمان بروکراسیسن اورفال مامورlar سال 1848 و 1912 پرتوکا که بیرنگی نها چاپا و جد دست مدایه نویسکاری مجی لوکه کی ما گنج کی ما وقت بجن جقلب خلفتی هر وها عبدالوهاب صار ایرو میوان مبو خودش راضی به گلک سپاس کم دست خوشیتت کم براک عزیز تماشاوان نجا دوینا بریدم من مساجی و زیده نخوانده خسرا مجی عفو بکن لی وقت بجن دونا پر شخصیت کی دناو کرداد حقیقتا مهم و گرینگ جیانا خوش دستا عقیده جمو حوالی من نوچه ویم حاضر بکن از وی نوچه بدم از خاطر خوب خوازم جم میوان خواه گلک سپاس که مالتا آواب تاعت بوی میوان من وکی دن گوتنه کتا و داوی جه بد کارم بستینم و حسین فرددین افندی هم چارشی خدا چکرن هم مسجد دا چکرن هم جی جامع لآغ ویران جامعه دا چکرن مگوام بدین کار رسمی وان ام داخل او حوالی مدانی سر اکرانه اوانا هانی اکرانه اوانا جی او جی لنها لورفای بله
جامعه وان هي مزگفت وان هي بله. غير نظام زاروكي وان جل دوان هاتنه ناتنه بله هم زار كمان جد توان هاتنه يعني اوجي مالله وفلان بيوان صاد ويا بله. الميدانه بله او دكتور فرال هي خديجي رازي اوجي بي من باب كل بيرخا يجي جوان و بخدمته ويجي ديجي يعني خدمات دولات ديك جمرجي دستك دردك بله دست خوشتت که مراکز سر شاوه ماتی سر سرم راحتی مالتا و به